Dakle, idemo u Švicarsku, idemo na knockout, idemo se nokautirati. Glava, zabri da ideš u Švicarsku i da furaš ovu malu fegetsku kameru, stari moj. Idemo u Švicarsku, ili na stajalištu. Najveća hrvatska youtuberica. Jel vi možete prestati po pitanju toga, onak molim vas, jer ste... Ne, jer ništa ne znaš nikad. Pa dobro, i vidiš da se može i kad ništa ne znaš. Znam predobro snimat, sam se Gledaj još jedan prometni znak. A ne, Varenca ne ide, razumiješ? Ne može ići po tom jer nije beton. Varenca ugasi kameru i nosi vrećice, vrećice same od nje. Cue sad music. Kratki tur apartmana, vrata, kuhinja, Luka, Ana, u ulozi Harry Pottera. My crib. Ok, to je to. Kaj je? Kaj ti nije dobar apartman? Neću. Kopiraj ćemo dobiti to. Dakle, ja imam specifično to. A još jedno. Kaj si napravio? Stavio sam timelapse. Imaću onak, da se niče nema. I onako oblaci ako dođu. Znaš kako će to biti dobro za novo video? Bok. Nemoj to radit. How you doing? Mountains. Ovo može biti reklama za Vern. Svaki put kad mi se zatrese dobijem srčani. Uglavnom bili smo na bordanju sad. Vraćamo se sa bordanja. Preumorni stari. Sutra ne idemo, ovako pederi vlogaju s malim GoPro kamericama. Kako se sviđa? Znači gle ovaj pogled. Ne stavljamo ovak pederske stvari na YouTube, ali ovo je onak jedna od najpederskih stvari koje ću staviti. Da, stari. Bilo mi je lijepo danas bordan s tobom. Mene bole noga. Makar onak nismo ni bordali skupa. Zato kaj si pička i uvijek hodeš. Da ti uvijek ostaneš. Ulo! Znači Luka pod broj 1, imao si mrtve tajice sa zaštitnicima. Znači kad si padao si ko pičkica mala da te niš ne boli. I drugo, imao sam jebene rukavice, a ti si se smrzao. Da. Debil, nisi. Tako da ja sam veći border od tebe. Luka, zakaj mi moramo trpiti ove pizdarije? What am I doing here? Jedan fotić, na drugom se snima, ali ne, one rade shooting sa iPhone-om. Luka! Fucker! Moj je veći od tvojeg. 7:30 zvoni mu alarm, pored glave far budan i alarm zvoni i dalje. I ne želi ga ugasiti. Pa da se probudiš. Pa znači ne onak, ako se probudiš zato što te alarm probudio, onda ga ugasiš iz kolegijalnosti prema drugim ljudima. Yo, what you doing? Treba izvući 4,5 minute zabavnog kontenta od vas, ne zabavnih ljudi. Danas ćeš snimat vlog 4,5 minute, samo to upload. Imam još 2 vloga nezavršena. Kad ćeš to svršiti? Danas. Danas? Da, na tvom laptopu. Ako nisi znao. A brijem da nećeš. A brijem da hoću. A posudit ćeš mi. Pa nakon ovog celodnevnog zabavanja, brijem da nema. A dobit ćeš 2 franka. Aha, može. Vidiš šta je to? Kako ćeš ti to izvući, samo malo? Dignut ću nogavicu. Gaće, čarape ili šta još može biti, ne znam, manje je nešto. Ako su gaće, onda su Calvin Klein 100% 1/1. Aha, i brand moramo pogoditi. 3, 4, sad. Ide, čarapa. Nutella! Stari moj! Tražili smo je, stari moj. Dobili smo onak kilo Nutelle. Mi smo onak tražili po cijelom dućanu 2. Znači, ekipa iz kolegijuma nas je odlučila počastiti poklon paketom. Daj ne seri! Žuber Hauswurst Saser. To sam htio. I misli!